Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kinoilam jong Khasi Student Union Laban Circle. Rengkat gajing trilang bat ka KSU Maprem Circle. Hadim layo pediang gajing ujor hakikat projek unailar arajar posan. Bagadan kuwe ka Jylla. Kebayat keleng gashnong ban krong pisah ni pat ba halintia singkin. Marmar ka seng lapan tip Shiki Pulit jong Laban Police Station. Bat ka julu para outpost. Bat hakajing budin jong Pulit. Lalap bagan ka Jylla klasa hakuwe ka ying tap shiliang. Hakuwe ka jaka badang hap hapo upu desam juga containment area. Ujian Sekretari Jongga KSU Laban Circle usamna Jason lalu. Hakajing keren ba unong lom kubor ke bati CCTV. Ulaya tu ba on dalam tokit lalap bagani ke Longkmie Jylla. Kesak lang berukurim jongka. Ringkat bagi arngut ki Khun Kynthei. Bala syamru bagi di buwan na ke Jylla Uttar Pradesh. Hadin gani ki Pulit la Phah bagi lep haino sila ke jongka Jylla. Naliang Khasi Student Union Laban Circle hadim bakayo kajing ujor neki nongshushnong hani ha than lastom ki lalap yang ni kabrio bakala yat nadu mestem bat kala yat ban krong pisa ti hadim ngiyo kajing ujor dan kaliang Laban Circle ngila fun sha I officer badai ban pe yang infiltration di mai na kaliang yong imdon haslong di bat kimdon brio ruhi bakin Phah di hadin kata kamansin nak kaliang jongiru mengihap ban pentip syaka police department kata ketika Laban police station dan nak kaliang ke Laban police station hi mardor ruhi kila ya persyang menuat ban lukit di ki lalap ba kasa hani ha containment di kumta hi kila ya phone bat ba ini in charge ni na jalu para outpost tingilai wan lang hi bat ngila let me syaka jakasa jongki bat ka jakasa kalong tangkum ka yang tap siliang ba ban cupai ru kami ka ingeu bat ka ilong kam idon kata jing khot jing suba tena kaliang jongi ka KSU bat hajing don dekat joka Maprem Circle ngimla ban pediang kum kini gi jaj briu ba kinwan ka jing kali ngila ban ong ba ayu kile nak teka infiltration boat hang te badon ha bernihan di kumuncong nak liang ka Laban Circle bat ka Maprem Circle hakisi banwan ng sesyong perkhat bat ngin sesyem kanu senjam ngin la ban le bat ngin la ban te la kami kini gibriu ki bawon sa hapo ne containment area nak liang jongi ngin lalap kawai ka Longkmie bat ki khlung arngut di bat kidon sakatu ka ningut ki bala Rung halaban ru bat ngilawat persyak namar kat kur komong kidon sausan ngut tena kaliang jongi ngilawat bat ngi klem la syam bat ngi kem la ban budin kita nrei kawi ka Longkmie bat arngut kena hadian bangi la budin nak kaliang jongi ngim syam la don kinu ki kot ki babiang nak kaliang jongi bat nak kaliang kaseng hi tengi ong bagi di ban pai no hi mardor kat kur komong jongi te ki wan Uttar Pradesh ngi Phah no sya Assam hoi Pidan dukan marbam ndai compare la ka barid ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei Kamde ka ba bapinyo ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka pihap pan upload ru ikot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi
Pila rubanya kendo, iki designated officers lani food safety officers, ke badan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya, lat no tang ha is khasi hers. Pila benlet bet chak office terekam Jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya. Nakabenta ke kuat kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi, daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakrishon, daga Food Safety and Standards Authority of India.